clear tu le ngai thatu te car thar chi bai le vek ku le car liam ta car top lama in khe result ngai nom tak hriat tu rom nuala Inter Miami chungchang te tin English Premier League La Liga Serie A Bundesliga le League 1 result te kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po kan ngai thla le bok don nia tun trum chu abul tran nan US Major League Soccer lama Inter Miami result atang hian bul tran donang o car liam ta car topa Major League Soccer lama playoff khel ani hiya in khel bawruak tang taka an game thumna Inter Miami an chak zolava an mani mola an khingpui an mikhwal Atlanta United laka goal thum goal nin an tlo ma best of 3 zona hian trumni awan doi zoka an tanga Atlanta lam hi trumni an chak thunga next round an in pet kai zuita anne Inter Miami lam ero innelna an mang thari ta thung in khel munam taka hian in Inter Miami lam hian bul an tran thazoka in khel pumpui thira po go sa tum somni panga an neya Atlanta United lam hen go sa tum kwa an neya Inter Miami hi khel thazok ni ma se avan doi zoka an tang tinani chu in khel bawruak tang taka hian goal kan hmuma khop maya minute somni empo aral main goal ni kan muder minute som pasarina Inter Miami tan Matias Roa son ma an shroina goal aron khonga hun tampo aliam ma minute som pakwana Jamal Tier chuan Atlanta tan an sipur aron suta goal alu nu reivak lo minute som ni pakhatna Manchuka siamsak atangin Jamal Tier chuan in hein khela a goal ni na le goal ni goal khatama an shroina goal a khung zui le bok first half a goal dang alu bel lava Atlanta lam hian goal ni goal khatin ma an shroi second half a Inter Miami hian an sipur so tumin natakin an norlet ngala an thora po sengin minute samruk pangana an thiam phui pa Lionel Messi chuan an sipur sud na goal thatakin aron khonga Inter Miami an phur thar le ti hian Lionel Messi hian Inter Miami tan game somthum pakwa a khela goal somthum pali a khong tin na ani chi boka Inter Miami player omto zinga goal khung tamber record asiam zuita anne hemi nu hian Inter Miami hi aphur zoka tangma se minute samsari parukna Amadora siamsak a translate chuan Atlanta tang goal aron khung bel velea goal thum goal niapma an shroina ani chi bok hemi nu hian Inter Miami hian an sipur sud le tumin natakin an norlet ngala an thora po an seng teu thin khop maya ma se Atlanta United goalkeeper Guzan an paltlang zau tameu lava goal dang lubel zui talavin Inter Miami hi avan doi zoka an tanga Atlanta lam hen goal thum goal nia hne na changin next round an in pet kaya Inter Miami lam eroin inelna an mang tha zuita anne country thawin Inter Miami hi an laklo chhota veu maya FIFA president khan FIFA Club World Cup an in lan tur thu alo sei zau towa final an lut zole tasilova engtiang nge ro manna an siam don ti hi zo na ani chho zuita anne country atlan thau angin FIFA Club World Cup hi US nam hi athleng tur zinga antel ni hin alanga athleng tu ramatang hianin direct in team pakhat chu an tling theya chumi chu Major League Soccer champion team te quota kan ti ang chi kha ani towa Inter Miami hi FIFA ho tu pain anin lan tur thu alo sei to bok nen an champion don tak silo awangin Major League Soccer atang hian team pahni an lut mai angem ti chu zona le in hialna ti tamtu ani zui chhauta anni tier social phatmeng o inrin ni zan lama in khela Brighton lamin an muala he inelna champion lai Manchester City chu an barakhai zok maya Pep Guardiola naute anin siam thatura ngai ani to la yin Brighton hian goal ni goal khatin an lo ne he in khela hem Brighton hian goal shot tum som an neya City lam hian goal shot tum som panga an nei thunga in khel pum pui thira City an thazoka goal khung ko ngai ro Brighton an chung nung ta zok an ne Falmer Stadium a in khela hian City lamin bul an tran thazoka goal po an khung ma ang reng le in khel tan atang minute som ni pathum na tu naya goal a khung theilo em wanga sei sen lo em mai Norway forward Erling Haaland chuan ma an shroina goal thatakin aron khunga pepanaw te hi an in siam thato don ni te point ngai thai ani man bok ma se farsa fairo goal dang kan mobile zui talava Brighton team an lo thin le second half a po team pani te an in nor ton zak zaka
anin Norton zak nu hun top don lama Brighton an comeback ka minute samsari pariat na inel lakal meka chatra mai Joe Pedro chon an sipur aron suta pepanaute an phuzok ani ber mai goal lu nu rei vak lo minute samriat pathum na Brighton lamin goal an khung bel zui le ngala Joe Pedro siam sak atangin Matt O'Reilly chon ma an thruina goal aron khunga City lam hian an sipur su tumin na takin norlet zui ma se goal dang alu bel zui talawa Brighton lam hian goal ni goal khatin he inel na champion lai City hi an ne zui ta an ne tihian City hi khel som bahata point som ni pathum nen pahni na anom zui zela mashruai tu Liverpool chu point nga la in an phak lo zui ta an ne Brighton lampo khel som bahata point som pakwa nen parukna anom zui ve zel bok tihian Pep Guardiola hian football a zin konga managing lama ahun ton to a chiat bertrum a thleng chhauta football a zin konga hian Pep Guardiola hian match li chung tlom zone ala nei mi alawa City team a inkol nu po tiang hi ala tong lo anni komin season ai ro be se phak lo ang reng khop maya match li chung Manchester City a inkola hian tun nai chaw Manchester City a inkol nong palia atlom pui veka Brighton an nei lo ma hin Sporting laka an van doya Bournemouth le Tottenham Hotspur laka avan doi pui bok trumli azona atlom na masaber football a zin konga Pep Guardiola hian atong zuita anni kumina Pep Guardiola hian City hi champion no moi a choi pui thei kan ringem le inrin ni zanlama inkhel danga Liverpool point hum an lot chuaka Arne Slot a hnoya an che that chun zom turin an king pui inelakal meka che chelem lo tak Aston Villa team chu Sydney fine har salutuk lovin an ne Anfield ta inkhela hin Liverpool hian goal sa tum som pali an neya Villa lam hian goal sa tum som pahni nei thungin inkhel pum pui thlera Liverpool an thazoka aphu zokin point hum an hlo chuak te po tila kan sei sual om love inkhel monam taka hian first half team pahni te anin Norton zaka goal kan mumai lova minute somni nai ro Liverpool in goal an khungta Aston Villa lam hian an nor luat an tura Liverpool ina thataka an counter chu an dol zolo aniber minute somni na hian Mohamed Salah chon fal takin ball a khalluta Leon Bailey chon hnunglama tangin aron potluwa match referee chon a play on a hemi ball ka zel hi Darwin Nunes chon thatakin a chui luta Liverpool team hian sikhat fain all sam takin ma an hruai hemi nu hian Liverpool team le Villa lam hian goal khung theina hun tha tam tak anin siama first half a goal dang ero alu bel zui talo second half a po goal kan humai lova hun top ma minute somriat pali nai ro goal kan mulle an goal ma roi alu theina na tho hlok em mai Mohamed Salah chon molding lam sir tanga ball a khallu chu thatak mai goal a chui luta Liverpool team hian Sydney fine ne na an chang zui ta anne tihian table thar bera Liverpool hi Kilsom bahata point somni pariat nen achung bera anom zui sela season kalmeka tihian an noya om City a yin khel inzata point nga la in an sang falta Arne Slot hi alukol satlia lo tepo a ang chho tran ta hle avan doi zo atang Aston Villa lam ero season tira cha thaviu ma se tun nai an game khel nong pathuma trum ni chaklewin trum khat draw result an neya pakwana an chuk thung inrin ni zanlama inkhel danga Wolverhampton chan Southampton Sydney fain an neya West Ham le Everton te golom lova in ne tokin Brentford chuan an kingpui an Michael Bournemouth che gol thum gol nin an neya Fulham chuan mol nei to Crystal Palace chu Sydney fain an ne ve bok pathian ni zanlama inkhel ngai ven hlo taka United in point hum an hlo chuaka an kingpui an Michael Leicester City chu sithum fain har salutuk lovin an ne Old Trafford ta inkhela hian United hian game an thunun ne angreng khop maya goal shot tum som pathum nei in Foxes nam hian goal shot tum ruk an nei thunga inkhel pumpui thlera po United an chungnung zoka Nistelrooy noya an che thatle tinani ber mai chu he inkhela hian goal kan huma khop maya inkhel tanda minute som pasarina Ahmad Diallo ball khen thazet mai chu Bruno Fernandes chuan mol velam sira train thatakin gola athlo luta sikhat fain ma an shroi der hemi nu hian United bok hian goal an khung bel leya minute somthum pariat na Bruno Fernandes a gola atau chu
Leicester City defender Christiansen chon an lama atilut pala United hian Sydney fain first half ma an hruai der second half po team pahnih te in Norton a hmu nama United zong boken goal khung theina hun tha an nei le nuala an chui lut thei mai lova minute somriat pahnih nai ro goal alu bel le United tan minute somriat pahnih na Bruno Fernandes a siam sak atangin Alejandro Garnacho chon mol veilam sir train thatak main gola a chui lut le ha Garnacho goal khung mang hian United hian sithum fa hian ne na har salutuk lavin an changa point thum hlutak an hlo chuak zuita an ne ti hian United team hi table thar bera point som pangan en som pathum na anin son chawa Foxes lam ero point som nen som pangana anom zui ve zel bok United hi Eric Ten Hag an ban nu an che chelo ang reng khop maya Eric Ten Hag khan United team hi inel na shrang season kalmeka trumthum bak achak pui lova Ruud van Nistelrooy eroin ti hian United team ain kola trumthum chak pui anei towa Eric Ten Hag an ain kola ya season kalmeka achak pui za che kha chak pui aron nei ta matchlia trumthum chakin trum khat draw result anei puya a che chelo ang reng khop mai hei mai ba ka hen Ruud van Nistelrooy hian United team a che that pui ba ka record thatak mai asiam boka United team tan record United Football Club history a manager record nei thaber ani zuita anni Nistelrooy hian United team hi soita kangin match lia trumthum achak puya trum khat draw result nei puyin a winning percentage 75% ani ya United team hi ko changin ain ko zi don lauti achiang boka chuwang chon United team en ko chunga a history hi United coach lo to zinga tiang record nei thei hi an la lova Ruud van Nistelrooy hi United coach to zinga record thaber nei tu aron ni zuita anni an next match airo Ruben Amorim an United team hi ain kol toang kartop in khel ngai ven hlobera Chelsea le Arsenal te in machona po chak jok anom lova Stamford Bridge in khela hianin mol nei tu Chelsea le mi khwal team Arsenal te hi goal khat ve ve in pe in an trin he in khela hianin Chelsea hian goal shot tum song pasari an nei ya Arsenal lam hian goal shot tum song pathum nei ve thungin ball position le in pass de konga team pahnih te anin tluk ang reng khop maya goal lu konga po anin tluk tlang ta chi ani Stamford Bridge in khela hianin atira train coach pahnih ten boruak an nei tha ang reng khop maya in khel boruak po an tran chaw atangin atang ngal le golero kan humai lova minute somthum palina Arsenal in goal an khunga fingtak mayin free kick an chui chukai Havertz a chui luta video assistant referee endik ani nuang goal hi pom ani talo thung first half a goal lut lawin anin ne tok zuita anni second half a goal kan mobile mai chong lova minute samrukna hliam wanga ron kirta Martin Odegaard ta ball pek fing tak mai chu Gabriel Martinelli chon engol zim taka tangin ma an hruaina gola aron chantira Arsenal hian sikhat fain ma an hruai ren rona golero kan mobile le mai thung minute samsarina he in khela mu nom mai Pedro Neto chon Enzo Fernandez sa siam sang atangin an sipur sud na goal thatakin aron thlo luta hemi nu hian team pahnih te anin Norton zak zaka golero alu bel zuita lava point khata team pahnih te anlung oi thiam angai zuita anni ti hian table thar bera Chelsea khel som pahata point som ti hian table thar bera Chelsea khel som pahata point som pakuanen pathum na anin son chawa Arsenal lampo khel som pahata point som pakuanen palina anin son chhaw ve bok in khel danga Nottingham Forest in local meka chathai me mai chu an che swala an khingpui an mi khol Newcastle United laka goal thum goal khatin avan doi zoka an trang he in khela hen Forest an minute somni pahni na Murilo chon ma an hruaina goal aron khunga mase Newcastle United tan Alexander Isak Joelinton le Harvey Barnes ten goal aron khung ve le a goal thum goal khatin Newcastle hian ne na an chang zuita anni ti hian table thar bera Forest si pathum na tangin pangana an sukla Newcastle United po point som pariat nen pariat na anon chho ve bok in khel danga be se lo result dang po kan hmuwa Tottenham Hotspur chu an ne ngei turangai kai thar team Ipswich Town laka goal ni goal khatin an tlom he in khela hin Ipswich Town team tan minute somthum pahat na
samin chuan ma an hruina goal a ron khunga minute somni pathumna liam dilap chon inel la kalmeka a goal rukna ron khung lein Tottenham Hotspur tan minute somruk pakwana Benton kur chun an sipur a ron su thena goal dang lobel zui talavin beisai lo zok Ipswich Town hen point hum an lo chuak zui ta anni tian Ipswich Town hi relegation zone a train an tal chuaka point riat nen som pasarina an chawa Tottenham Hotspur lamero table somna an chuk thathung Spanish La Liga lama lut chawvele don taila kartop in khel monam taka he inelna champion lai Real Madrid in point hum harsal tuklavin an lo chuaka an king pui an mikhwal Osasuna chu olsam takin silifai ngotin an ne he in khela hin Real lam hen gol sa tum som pariat an neya Osasuna hian an ngam lo khop maya in khel chung zong in target a sa tum khatma an nei lo an ne Santiago Bernabeu in khela hen gol po kan huma angrenga in khel 3 minute som thum palina Jude Bellingham siam sak atrain Vinicius Junior chuan ma an hruina goal aron khunga first half fun top ma 7 minute somni panina Asensio siam sak atrain Jude Bellingham chuan season kalmeka a goal ma saber ni turin sini faya ma an hruina goal aron khung first half a goal dang alubel zui talava second half minute somruk pakhatna goal mukan mubel second half minute somruk pakhatna goal kan mubel leya Real Madrid goalkeeper Ludina siam sak atangin Vinicius Junior chon hein khela a goal ni na aron khunga sithum faya ma an hruina goal ani chi bok minute somruk pakwana goal kan mubel le ngala minute somruk pakwana goal kan mubel le ngala Brahim Diaz siam sak atangin Vinicius Junior chon hein khela hat-trick a siam na le silifaya ma an hruina goal aron khung leya goal dang lubel le theina hun tha tam tak om le ma se goal dang kan mubel zui talava Real Madrid hian olsam takin silifa hian hnenan changa point hum hnu tak an hlo chuak zui ta anni tihan table tharbera Real Madrid hi kelsom pahnia point somni pasari nen pahni na anom zui zela mashwai tu Barcelona an phak lo na chu point ruk chau ani ta khel khatin a khel tlem zoka an tang bok he inelna table ma hruai mek tu Barcelona po an tlom ve tange ngeya season kalmeka trumni an tlom na ni turin an king pui mol nei tu Real Sociedad laka sikhat fain an tlom in khel borok tang taka hianin Real Sociedad theng go sa trum som pali an neya Barca lam heng go sa trum som pakhat an neya targeta sa trum khatma an nei lo thunga season kalmeka an game khel chiat ber trum te po an tong ati theiom me he in khela hianin minute som pangana goal kan mungala Barcelona tan Robert Lewandowski chon ma an hruina goal aron khunga soisel lo zui takin offside a phar ani thunga in non ani le nuai ro offside ang lo hle ma se video assistant referee ten offside in an phar to miawa soisel thei ani zui talo ani minute som thum pathum na goal kan mutange nge ya Real Sociedad tan susit cha siam sang atangin Geraldo Becker chon ma an hruina goal aron khunga first half a goal dang alubel zui talo second half a team pani te anin Norton le zakzaka goal kan mobel zui talafa beisai lo zok Real Sociedad lam hian table ma hruai mek tu Barcelona hi sikhat fain an neya point hum hnu tak an lo chuak zui ta anni tian Barcelona hi point som thum pathum nen achung bera anom zui zela Real Sociedad lampo khel som pathuma point som pariat nen pariat na anin suan chho zui ve bok in khel danga Atletico Madrid point an che that an chun zama an king pui mol nei tu in la kalmeka che chelo tak Mallorca chu sikhat fain an ne he in khela golom chun hi minute samru pakhat na Julian Alvarez a gol khung ani ya Atletico Madrid hen point hum hlo chuanan an hmang tangkai zui ta anni tihian table tharbera Atletico Madrid hi kelsom pathuma point somni parok nen pathum na anom zui zela Mallorca lam ero pakwana an chuk thathung Italian Serie A lama AC Milan an chak zolova season kalmeka beisai phak lutuk lo AC Milan hi an king pui mol nei tu Cagliari nen gol thum ve ve in pe in anin ne tok he in khela hin Milan tan Rafael Leo chon gol ni a khunga Temi Abraham chon gol khat khung bokin Cagliari team tan hian Zapata chon gol ni a khunga Zartia chon gol khat a khung ve bok tihian table tharbera Milan hi point som parian nen pasarina anom zui zela
Kakliari lampo point som nen som parukna anom zui ve zel bok Juventus lam eroin point hum an hlot chuaka an kingpui an mikhwal Torino chu Sydney fain an ne he inkela hen old lady tan Timothy Welle Kenan Yildiz ten goal an khung an ne tihian table tharbera Juventus point som ni palinen parukna anin son chawa Torino lam ero som pakhatna anom zui ve zel bok table ma shoi mek tu Napoli Umberto Atalanta po an chaka an kingpui an mikhwal Udinese chu goal ni goal khatin an ne he inkhel hen Atalanta team tan Mario Pasali chung goal khat a khunga Udinese defender Torre chun an lama atilut palboka Udinese team tang Camara chung goal khat a khung ve bok tihian Atalanta team hi khelsom pahnia point som ni panganen pahni na anom zui zela mashoi tu Napoli chu point khat chawin an phak to lo an ne table ma shoi mek tu Napoli lam eroin an che that lo an chun zoma an kingpui mol nei tu Inter Milan nen goal khat ve ve in pe in an in ne tok he in khela hin Inter Milan team tan Hakan Çalhanoğlu chung goal khat a khunga Napoli team tan Scott McTominay chung goal khat a khung ve bok tihian table tharbera Napoli hi game som pahni an khela point som ni paruk nen ma an na shoi zui zela Inter Milan po point som ni panganen palina anom zui zela Napoleon phak lo nei point khat chau anita anne German Bundesliga lama lut chho vele taila kartop inkhel borok tang taka Borussia Dortmund an chak zo lo le tange nge ha an kingpui mol nei tu Mainz laka goal thum goal khatin an tlom he inkhela hen Mainz team tan Lee Jae-sung Jonathan le Paul Nobel ten goal an khunga Dortmund tan Serhu Guirassy chung goal a khung ve bok tihian table tharbera Mainz point som pathum nen somna anin son chawa Dortmund lamero tlaniam zelin tu na pasari na anom to anni table ma shoi mek tu Bayern Munich an chaka an kingpui mol nei tu St Pauli chu sikhat fain an ne he inkhela hen Bayern hen goal shot tum som pathum an ne ya St Pauli lam hen inkhel chung zongin targeta shot tum khatma an nei lo thunga achak phu zok an chak ti la kan soi so lo ome he inkhela golom chun hi minute som ni pahni na a Jamal Musiala goal khung ane ya he goal hi point thum hlot chuanan an hmang tangkai zuita anni tihian table tharbera Bayern Munich he khelsoma point som ni paruknen achung bera anom zui zela an hnuaya RB Leipzig a in point nga la in an sang fal to anni he inelna champion lai Bayer Leverkusen in an che that tok lo an chun zom zel thunga an kingpui mol nei tu bochum nen goal khat ve ve in pe in an in ne tok he inkhela hen Leverkusen tan Patrick Schick chun goal a khunga bochum team tan Koji chun goal khat a khung ve bok tihian table tharbera Leverkusen hi point som pasari nen palina anom zui zela mashoi tu Bayern Munich an phak lo na chu point kualai ani towa an champion no moi hi an hum him arinom lo chho tran ta hle French League 1 lama champion lai Paris Saint-Germain point an che that an chun zom zela an kingpui mol nei tu Angers chu goal nin har salutuk lovin an ne he inkhela hen Paris Saint-Germain tan li kang in chon goal ni a khunga Bradley Barcola chon goal ni a khung boka Angers team tan Lopol le Biomla ten goal khat ve ve an khung ve boka har salutuk loin PSG lam hen point hum an hlot chuak zuita an ne tihian table tharbera Paris Saint-Germain he khelsom pakhata point som ni pakonen achung bera anom zui zela an hnuaya Monaco a yin point rukla in an sang fal to anne inkhe result lam chu kal santaila football thuleng lama lut vele donang o tutrum chu kardiam ta kar to pa Premier League champion live Manchester City coach Pep Guardiola kam chhoka tanghian bultran don taila kardiam ta kar to pa Brighton laka avan tuizo ka an tran hnuwa Pep Guardiola chon trumdanga kalo seito thawang khan chawna thar ma chonzel hi nuam katiya kumin po chawna lian tak kan ma chon dona atop thlengin kan tang tluan dona beidon kan tum lo anni season kalme ka che thatok lo ma ila atop thatakin kan khar thei ka be seya chumi tur po chon thei top kan chhuwa don anni chutiang alo ni lo ta ani poin kumsari chungin Premier League no moi tumruk zet kan choi theya kum khat te chu midang in lo choi ve ma se apoina om lo om me ma mai ro chu midang ka kian don ti na ani chuang lawa chu thil thleng ve thei pakhat ka soina mai anni
ato pairo alom ber kan ni le ngei chu karinga chumi ti thei tur chon thei top kan chuang tin asoi Ruben Amorim point media ten ankom na classic transfer kongka aloin hon huna Sporting Lisbon na train player engma senglu atum lo thu asoi chiang tange nge ya January transfer kongka loin hong tura chuan Sporting Lisbon ti boy atum lo thu asoi chiang ta aum zebra chu tun din huna United hian Victor Gayo Keresi senglu antum ni hin thom aleng na sakhop maya Gayo Keresi classic transfer kongka loin hong tura Ruben Amorim hian senglu atum lo thu asoi zuita anni chuti rualin Ruben Amorim chuan season kalmek atop hunai ro thil thleng tur ka soi theilawa Sporting Lisbon hi kamangai reng bokang tin Ruben Amorim chuan asoi Cardiam ta kartopa Real Madrid in Osasuna an ne truma an defender poimo inhliam Eder Militao hliam pongun taka endik ani nuwa ni zangkan achungchang hi soichian ani ta Osasuna nen aning khel truma minute somthumna hliam wangala chua Eder Militao hliam hi ACL injury ani thu tarlan ani ya atlem pera thakwa chung achol angai tur thu puan chian ni in season kalmeka Militao hi kan muto don lo ti achiang ta ha season tharlo tura po huning ma chen chu an team tan ain lan theidon lo ti puan chian ani zuita ani Real Madrid tan chon thil poitak ani arinom English news ten antarlan dan na Luis Diaz point Liverpool team chu chosan atum lo thu asoi chiang ta ni hin alanga tun naya Barcelona mai ba ka club lian dang tenen soizom lo vioma se Luis Diaz en Liverpool team ma Arne Slot noya inlan zuizel alatum thu asoi chianga amadu tu club te chu anol thu tarlan ani zuibok TBR football amin atarlan dana United lampoin classic transfer kongka loin hong tura League 1 club Paris Saint-Germain tana khelmek Kolomwani chu senglu antum thu tarlan aniya umwani hi Arsenal le City mai baka West Ham United te point senglu tumin tran anlave meka United team hian makhal antum ti tarlan anne Real Madrid lampoin thu thar an nei vele ta Eder Militao an hliam na tak ator ta ka wang hian an team tana hun rei tak loin lan to lotin na te po tam tak lo chang to Sergio Ramos chu senglu le antum nin thom aleng vele ta hun rei lo te chunga tan an team tana in lan tura senglu antum thu tarlan anne country thewin tun din muna Sergio Ramos hian club zom anei ri lova January transfer kongka loin hong tura Real Madrid hian antlar nung lama anin dailo nate phushu tur hianin an senglu mai te po arinom tahle Manchester City midfielder Ballon d'Or donglim Rodri po aron tong chuak vele tange nge ya tun naya Ballon d'Or adon truma Real Madrid team mai baka an vole wangte anin lan mi lo chumak ati thu asohia Rodri chong kha thil kha keipo hian ka dong don ti kain threlok big lava professional player kani angin ka in lan mai chaw ania ka don nuwa hang kalom ma ka phulo po ka in ti hle chuti rual in club train khat in lan du lo anoma hei hi thil thalo tak nia ke chuan ka ngai anni chaklo dan te po in thiam angaya chakdan te po in thiam angai ve bok anni chu mai ba ka he choi moina ka don nuwa Real Madrid club legend Cristiano Ronaldo te Karim Benzema mai ba ka Barcelona tana loin lan to Lionel Messi te hne na tangpoin lompuina kadong lava makkati hle tin Rodri chuan asoi ole hadichin hatun tumatan ni mai se clear tu te ka channel min ngai hlut saka in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe dom han tan min han la pui leula thu ngai nam tak te ren in mo chho le zel te po kan tum don ne